Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Муҳоҷират ва кӯчиши арзи шочунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи печтоби замон. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. муҳоҷират аз солҳои пешин буд, ҳаст ва мемонад. муҳоҷирате ки имрӯз ҳам дар зиндагии мо ҷои худро ишғол мекунад, чӣ доду чӣ гирифт? Ин мавзӯи фарух аст. Мо дар мавриди кӯчиши арзишҳо назари худро мегӯем, аниқтараш тоиҳои муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва дигар давлатҳои хориҷи дур. Паҳлӯҳои мусбиву манфии ин мавзӯъро имрӯз матраҳ мекунем. одамоне ки 15-20 сол қабл ба муҳоҷират рафта буданд, имрӯз фарзандони худро хонадор карда истоданд. тои арӯсӣ ё домодиро дур аз ватан, манзили падариву бобоӣ баргузор мекунанд. намунаи чунин тоиҳои тоҷиконро аз якчанд шаҳрҳои Федератсияи Русия аз шабакаи YouTube сарҷам кардем ва алҳол пешкаши шумо мегардонем. хуб, марҳамат, тамошо кунед. гурӯҳи наворбардорони навои Канд дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Россия дар хизмати шумост. ҳама намуди ҷашну маросимҳои шумо бо таҷҳизотҳои замонавӣ ва сифати баланд ба нуқтаҳои таърих сабт менамояд. олимҷон ки ти келини мо якта духтари ягона дорам, якта домоти ягона дорам. ҳозир ҳаминҷо ба иштирок накардистодиан. ман аввалан аз номи ҳамино ҳамин тӯйбалаҳоя ҳамин йигитҳоя табрик мекунам. аз номи аҳли оиламо, аз номи меҳмононо, аз номи хештаборое ки ҳаминҷо иштирок надорам, аз номи ҳамсояҳомо очи эргашой, зокирҷон, ҳамсояҳои хуби назм мо ҳастанд, укои олимҷон, ҳамаи шумона хушомадитон, нури дида тоҷи бар сар мекунам. ман инҷо бобоҷони амондулло аз худи душанбеи москваи тюмен расида омаданд. ҳамин ҷашни мо як шикои тоза мегиранд. Здесь у нас еще присутствуют гости с всех краев Приморского края, из Китая. Добро пожаловать, мы все одни братья, сестры, мы все друзья, и добро пожаловать вам, что пришли, мы очень рады. خب دیده ایستادم که شما نوار رو خیلی با دقت تماشا کردید و من پیش از همه از خود شمایان پرسیدن میخواستم که شما هم باره در
که بیرون از وطن مثلا در فدراسیون روسیه برگزار میکنند اشتراک کرده اید یا با خبر هستید از چنین توی‌های تاجیکان بیرون از وطن؟ من خود اشتراک نکردم لیکن از نوار خویشاوندو شاهدی آن گشتم که حالا مهاجرانی که مجبور هستند سالهای 90 رفتن این دوره حالی در تاریخ دوره خیلی کوتاه می باشد برای همین هم ارزش‌های یا اینکه عرف و عادت‌های خود را گم نکردند و من فکر میکنم که حالا نسل‌های آینده اگر ارزش‌های ما را گم کرده باشند حالا نسل حاضره به فکرم عرف و عادت‌های خود رو ارزش‌های خلق تاجیک رو حالی نگاه داشته یعنی ایستاده‌اند. از همون فیلم از همون ثبت ویدیویی که توی که تماشا کردید شما حس کردید که واقعا هم همین بعضی از عرف و عادت و عنعنه‌های ملی ما نگاه داشته رعایت شده ایستاده است در همون توی‌هایی که بیرون از وطن برگزار میشه و چنین است. البته خب تشکر. به فکر شما چه پهلوهای مثبت و منفی همین مسئله رو به ما میگفته؟ چی جهت‌های خوب و چی بدی دارد این توی‌هایی که برگزار شده است بیرون از حوله پدری و من هم شاهدی انا خیلی توی یک خویشاوند خودم بودم یک جهتی بدیش گویم که آنها در خود همین شهر خوجند نیز گویا این نکو صرف بیهوده گویم خراجات برزیادی آنها اگر مثلا در زادگاهشان توی رو برگزار در زادگاهشان توی رو برای گویا و خویشاوندان طرف عروس برپا نموده خب باز دوامش رفته همین شهر وایبه مسکو دوام دادن لیکن یک جهتی نقضشم که عروس لباس های تاجیکی خودمایی به بر کرده در اون معرکه تویی که در کجا برگزار شد یا در روسیه؟ در روسیه برگزار شد ما از ما فیتاش دیدیم که در حقیقت لباس ملی تاجیکی خب این بنده شما یک پهلوی خوب مثبت این مسئله مثبت اكون فکرم اكون هم در اینجا صرف بیهوده به نظرم اكون همین صرف بیهودهش من آنقدر طرفدار نیست یعنی هم توی هم در مثلا وطن در زادگاه و هم در روسیه برپا نمود. این خراجاتی بر زیادتی بهتر میشد در کجا برپا کنند توی رو؟ در وطن یا در ملک بیگانه؟ در وطن در وطن باشد بهتر میشد. خب تشکر. این اندیشه شما سلامت باشید. به اندیشه شما چی؟ خب مرحمت خیلی که معلومه گفتن البته در وطن همین تویای برپا کردن بهتر است برای آنکه حاضر همون خویشاوندا و یا که ارتیست ها و من کنایچی ها و هم ماشون پول داده گیران رفت همه ما شوندیم دیگه همه خیلی کرده سمالیات بیان پول داده همه راه کراشون گیران برده اونجا توی کراسیان یک پهلوش همین دیگرش این نقضیش همین که من لباس های ملی پیشتگی پسرچه ها رقص کروسیان کرنا نوازو کرنا نواختوسیان این ویش دیگرش به فکری من وی ها از همین ارتش ملی امروز که در همین و های از همین گریزانده فرزندهای بوده به فکری من همونجور توی کراسیان که به همونجا گذرانی میگفتن اون پسرچه هایی که ختنه شدن با موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها امروز در تاجیکستان نیست اما در روسیه فقط وی اویلوی هست در اونجا دایره اویلوی هست اما اونها رفته در اونجا توی کلام برپا کرده. تشکر. پس تشکر. باز بنده شما به چه خاطر امروز در مثلا بیرون از وطن توی خود رو برگزار میکنن تاجیکان؟ با کدام مقصد؟ مرحمت. اولا من شکر میکنم که در زیر آسمانی صافی بی‌غباری تاجیکستان عزیز خود زندگی دارم. من از همین مهاجرت به رفتگی ها منم خودم رفته اومدم پیش نزد دادرام به همین خیلی خلاصه برامده اومدم که نغزش که میشود همین وطنی خداشانه همین جو توی تماشاهاشانه کنن و همین جو زندگیشانه بران رسان نغزو اکو از سببی اکن شرایط اقتصادی گفته هم باشن رسی و رفته مهاجرت به کار کده آمدستیان اگر نغز میشود هم ها تویشانه اومده همین جو کده گذرانده خیشو تبار اهل آیله حق همسایه خود کدی باشن اونجوری هم میکنن و بسیاری هاشان آدمای هر کجا تاجیکای توده کده خیلی توی میکنن. من چشم خودم که هم دیده اومدم با یعنی خودم با خیالم وطنی خداشان دیگرده همین جو کنم با بهتر. با چشمان خودم دیدم گفته ایستاده در توی یگان نفری آنها اشتراک کرده؟ من توی من خلاق و فرزنداشان ختنه سور کدی گوشم اشتراک کردم. و ما اینجا عرف و عادت و عنعنه ها گفته ایستاده مثلا چه خیلی میفهمید شما همین مفهوم رو مثلا رعایت شد نه یا تنها اون جوان مثلا پسرکانی که همین لباس پسرچه همین ختنه سور تویانه پوشید این با همین تمام؟
نه با این تمام نه و ها اونجا و گوید رسم و رسمی خیلی فقط تویشان به همین کدو گذران داستینو و فرزندای علاقه آداب و اسلوبش همون وی روسا و کدو برفت داسته ها انی تاجیکا و نه من خودم چشمم که دیده آمدم با سر وی خودمو بهتر ده همینجور گذرانن و همینجور تربیه کنن و تویشان هم همینجور کنن من دادرای منم اومده تویشان همینجور کده رفتن و خیلی اونجا رفته با خودشان زیافتاشون کم کم که دادن خیلی خرجی بر اضافه که دیگهشون نیست. تشکر سلامت باشید. باز یک پرسش سری راهی هست اینجا وابسته به موضوع امروزه. اول اندیشه شهروندان رو گوش میکنیم. سپس بعد رو با سپاسشمایان ادامه میدیم. مرحمت. حکومت چیزی میکنه اونجا میرن من با هم همون قطعی کار میکنن همشون باید درگاهشون یافت توسیان همونجا توی که کروسیان همین آفشه همشون زندگی را اون توسیان ده همین ده طرفدار هستید؟ خواهی اونجا رسمی تاجیکای گم نکره میگذارونن نقص یعنی طرفدار هستید؟ ها طرفدار هستم همین تاجیکی و این ملیمای زبانو گم نمیکنن همینجا ارتستای میبرن نقص دیه که اصول میریده هستن برای گرجدانس گیفتن جنگای زن که میگیرن این کاراشون هم اگجد نهده اگجد گنده ایسی دیده به پایده میشد و اصول میگردن عصر 21 هر خیلی بکارم میشد پیشروی میشد برای همین طرفدار؟ ها کنیش نه کن آدم یادرکش نقص بینه و فرقش نه ازبک می تاجیک می قزاق می نقص بینه تمام زمین یک تا فهمیدید تویش گذاشتن گرد تویش گشام میگذونه گذاندن گرد برای چی میرن برای زندگی آباد کنه برای همین حیاتش خوشبخت گذرد در کجایی نباشید حیاتتان خوشبخت گذرد میگه زبان از خاطر فراموش نکند عرف و عادت فراموش نکند تاجیک تا مردنش تاجیک است یعنی انهای ما در همونجا جاری کند همین فرزندی از وقت تمام میشه که تاجیک شود خب این اندیشه شهروندان بود که با ما در کوچه های شهر خوجند روبرو شدند. اکنون سلیم جان بیاد با شما صحبت را ادامه میدیم. چند پیش برادر شما نیز در فدراسیون روسیه عائله دار شدند دادرتان و شما نیز در این توی البته اشتراک کردید. اکنون تا کدام اندازه همین ما درباره ارزش ها گپ زده ایستادیم یا عرف و عادت عنعنه‌های ملی گپ زده ایستادیم تا کدام اندازه در همین توی خب خانه‌دارشوی برادرتان جای کردید. خب همچون ژورنالیست مشاهده شما. خب تشکر. قبلا باید بگم که روبروی استاد اسلام جان رحیموف نشسته سخن گفتن کمی شد که بیادبی باشد از سبب آنه که ما در توی اشتراک کردیم از این نقطه نظر من اینجا نشسته نزد شما سخن گفته ایستادم مرا معذور دارید اگر چی ملال خاطرتان باشد. خب همچون مثلا اگر از دو نقطه نظر من میتوانم که اندیشه من ابراز کنم همچون مثلا برادر یک نفری که تویش در مهاجرت شد و همچون یک روزنامه‌نگاری که گفت شما اگر وابسته به موضوع همین برنامه گیریم اگر در توی‌هایی که در فدراسیون روسیه برگزار می شود از توی خودمون آغازان در اون توی‌هایی که ما دیدیم اون چیزی غیر مقرری ندیدیم همه اون سنت‌هایی که در اینجا می شود اونجا تکرار می شود چیزی زیادتی نیست قریب کی نیست است قریب کی گفتن ممکن است که نیست شاید که باشد اما مثلا تویی که ما گذرانیدیم صرف ملی بود صرف حتی یک نقطه هست که مثلا برنده تاجیک نیافته است و دادرم و برنده روس گفتن کرده است اما پدرم گفتن که لازم نیست برای ما زیرا که همه مهمان اونجا همه تاجیک هست مثلا با زبان روسی اونجا حرف زدن برای نفر لازم نیست و مجری راوی توی من خودم بودم مثلا هم مهمان هم راوی توی خودم بودم اکنون مهمان و حیات مهمانان همه خیش و اقربا شما بودن؟ بله حتی نفران بودن که مثلا قهر کردن که ما رو نگفتی از سببی که مثلا اونجا جای تنگ بود شماره مهمانان چند نفر رو تشکیل داد؟ 80 نفر فقط اونجا مثلا ساعتی توی البته که نسبت به ما زیاد می شود خیلی زیاد می شود یعنی از اون زیاد شد چند ساعت؟ 5.5 حدودی 6 ساعت شد از اون ما من دیگر جای نمیدونم همین گونه شد اکنون سوال اساسی چرا در اونجا توی می شود اگر ما مثلا روز نکرده روی روز کنیم سبب اساسی ترین توی های تاجیکی در فدراسیون روسیه این از عهده‌داری خدمت حربی گریختن جوانان هست این پوشیده نیست 90% شاید که من خطا کنم اما 90% شما هم از خدمت بله 90% 24 به فکرم 90 سال 1998 7 سال پس از ختم مکتب اونجا رفته از دیگر برنگشت شهروندی فدراسیون روسیه رو نیز دارد و
سبب اساسیش همین است هست البته دیگر سبب‌ها نیز بوده میتواند اما سبب اساسی توی در فدراسیون روسیه گذراندن این از خدمت حربی گذراندن هست وابسته به خراجات ما اینجا نیز آش دادیم اینجا نیز توی گذراندیم اونجا نیز توی گذراندیم در سه جا توی شد در خانه طرف دختر علویده توی شد در طرف دوماد اینجا آشی علویده شد اونجا علویده شد خراجات زیادتی است اما مردم مجبور است شما در وطن انمی سه توی رو سه در یک مثلا در وطن گذرانید خراجات شاید کمتر میشد یا اینکه باز هم همون سببی که برادرم گفت باز میگم همون چیز است که مثلا جوان ها نمیخوان که بیاند و 2 سال مثلا اما عهده‌داری که از طریق قانون مقرر شده است اجرا کنن عصبی بیشه عصبی مثلا عصبی اونه که میگن که 2 سال عمر من حدودی حساب میکنن با صفر با مبلغ حساب میکنن و میگن که 1 میلیون روبل هست مثلا و میگن که اگر من مثلا 2 سال عمرم رو صرف کنم من خیلی مثلا از نمیدونم قفا میمونم یا چیزی دیگر مردم مجبور هست اونجا و مردم با خواهش خودش مثلا با خرسندانه رفته اونجا توی نمیگذرونه هیچ گو یگان نفر همه از نقطه نظری که زندگی چنین مجبور کرده است اونجا گذرانده شده است و احزن به همون نفرانی که همون سنت ها رو همونجا هم رعایت کرده ایستادند و حتی مثلا همون کرپچه ها رو نیز مثلا با ماشین های بارکش فرستادن طرف کلید مثلا فضای تاجیکانه رو اونجا بنیاد کرده ایستادن اگر مثلا همون شرایطی که اینجا گذرانیدن باشد و مثلا بعضی چیزهای هست که در اینجا شود بسیاری مردمی که در امریکا است در اروپا است فرما دارند میبیاید جان گفته در تاجیکستان تویش رو میگذارند بعد میرود یعنی همه این توی ها از روی مجبوری است یعنی این اندیشه شما اینجا باز یک نفر دیگر عبدالرحمن نورماتов سراینده قشو و سابق کارگردان تلویزیون در برنامه امروزه ما اشتراک میکنه اون نفری که چند پیش از مهاجرت برگشتند یعنی شما نیز بیرون از وطن بودید خب اکنون تا اونجایی که من میدونم در توی های تاجیکان نیز اشتراک کردید همچون حافظ سراینده اکنون با ما نقل کنید تا کدام اندازه اندیشه سلیم جان رو جانبداری میکنید و توی تاجیکان در روسیه چه خیلی میگذرد با یکی از سخنی سلیم جان من راضی هستم با بعضی هاش نیست با اونی که امروز مجبورند توی میکنند من راضی برای اون که اونها هم میخوان در اینجا توی گذرانند لیکن از سبب اونی که علاقه خودی برادری اون کس هم در اونجا 7 سال زندگی کردند گفتم ممکن است که سه یک قسمی عمری خود رو علاقه در همونجا گذرانده است اون شخص یعنی علاقه عادت کرده است با شرایط در اونجا اون یارو دوستای دیگر رو پیدا کرد که علاقه نمیتواند همچون تاجیک یک مهمانداری کند و های خانه‌دار شدگیش با خبر نکرده نمیتواند من شاهد اون هستم که در اینجا توی میشود لیکن چون در اونجا گفتن تکرارن برای یارو دوستان که در اونجا 10 سال 15 سال با اونها همکاری میکنند برای آنها هم توی میکنند مجبور میشند و برای اون که اکنون نمیتوانند روی ما میگیم آدمیگیری نیست که اینجا بیان توی گذرانن با گشت اونجا و رفته زندگی کنند من ناراضگیم اکنون نه همه آنها از حربی میگریزند لیکن در اینجا توی میگذرانند میرن یا بعضی بچه ها هستند که دانشگاه ها رو ختم نمودند ما که در تویشون اشتراک کردیم آنها در اینجا تویشون در اینجا میگذارند من اشتراک کردگی دو توی من اشتراک کردگیم در اونجا تکرارن بود حافظ تاجیک است برنده تاجیک است با همین انعنه‌های ما رعایت گردید و تمام نه میدونید من کدام مثلا همین ارزش‌های ما کوچیده رفته ایستاده است ما سال 2000 راستی گپ چند بود ما قزاقستان شیمکند رفتیم در اونجا ما با تاجیکانی مقیمی اونجا شدیم ما دیدیم زندگی اونها رو خلق ما یک مقالشان است که آبی روانه قدرش نیست میگم انا اینجا ممکن بعضی چیزها رعایت نشود و وقتی که شما دور بمیشید انا همونجا میخواهید که همه شود انا اون جاهایی که انا اونجا اند آبی تاجیکا نیست آنها میخواهند که همهش همونجا کنند چه گم ماشمو یعنی همون کرپچه‌های ملی ما رو میبرند یا سوزنی میبرند یا مثلا فقط همه اون چیزایی که من تو کارنای نوازون و تو من جوره دومود به خوندن همه همونهای حرکت میکنند که از اینجا کم نشود خب فهمو روزه هستید مرحمت تشکر با اندیشه اونه که توی تکراری اون نوارهایی که ما الان شاهد بودیم و اون توی‌هایی که ما گفته شدیم اون توی‌های تکراری نیست توی‌ها هست که اینجا به عضو این یا آن قهرمان
گذرانده می شود یا به عروس یا به داماد گذرانده می شود داماد نیست و حسابی آنه که با اندیشه آنه که از خدمت حربی نمیگریزن آن نفرانی که از خدمت حربی نمیگریزن گفته ایستادن اینجا میرن توی میدن و میرن اونجا تکراری و آن توی تکراری هم نیست اونجا هم توی یک ضیافت هست مثلا در برابر که من در توی دادرم شرکت وردیدم من سال 2011 2013 خودم نیز توی قریب 2 سال 1 سال 11 ما در مهاجرت بودم من خودم نیز شاهد این چیزها هستم و وابسته با توی تکراری اونجا توی تکراری نمیشود شود هم خیلی کم میشود و اساس باز هم من با همه اندیشه میمونم که از خدمت حربی میگریزن و چرا مثلا اونجا توی میدهند بله با آن شناسا ضیافت میدهند روی تو قدم میکنند درست راضی هستم با این اندیشه درست است اونجا فقط یک ضیافت میشود با شناسایی که مثلا توی 7 سال اگر یا توی 5 سال اونجا پیدا کرده باشد یا غیره و کذا یا گرفته میاد و اساس توی ها گفتم ممکن است که چون در اینجا به یکی از قهرمان ها ظاهر می شود از این نقطه نظر اونجا باز هم تکرارا توی میدن با هر دو این چیز هست و هست توی هایی که آنلاین گذرانده می شود یعنی کلین در اینجا داماد اونجا آنلاین گذرانده ایستادن و بعدا میرن اونجا خواهن توی میکنن خواهن وابسته به شرایط است باز میگویم یگان نفر نمیخواهد که تاجیکستان عزیزش مونده اونجایی که خونی نافش در ما همین گونه میگن ریخته است مونده رفته مثلا یا بیگانه پرستی کنه یا چیز دیگه یگان نفر این چیز نمیخواد و در مثلا دهه ما همین گونه آنان است تو کی میشوی و نو واسطه از اونه که تو در کدام موقع جایگیر میشوی در کجا زندگی میکنید در آمریکا یا در اروپا یک چیز رو فراموش نکن که تابوتی تو رو هم دیوارونت میبردارد این چیز همه مهاجر رو خوب میدوند و خدا نکند یگان برای دهه آبادانی دهه چیزهای فوق‌العاده دیگر چیزها همیشه کمک میکنن که ها ما همین روزها میلیون ها شاهد هستیم که مهاجر رو کمک کردن برای چی برای آنکه وطنشان است دیگر آنها مجبور هستند همین قدر تمام تشکر همگی یک چند لحظه یک دقیقه و دیگر شبکه پیوست نشوید با ما بمانید پخش رکلامه тамошобинони азиз шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мо дар мавриди муҳоҷират ва кӯчиши арзишҳо имрӯз суҳбат карда истодаем ва барномаро хуб идома медиҳем ба назари шумо кадом паҳлӯҳои мусбӣ ва манфии ана ҳамин масъала имрӯз хуб ҷиддӣ истодааст хуб дар шароите ки ҷаҳонишавӣ аст муҳоҷират на танҳо дар тоҷикистону ё русия ҳаст дар тамоми олам ҳаст айнан ҳамин гуна муаммо масалан дар аврупо буд дар амрико ҳам буд муҳоҷират масалан тӯй инҷо дар барнома дар мисоли тӯй аст яъне мақсади асосӣ аз тӯй масалан як оилаи нав барпо шудан аз они варианти тоҷикӣ гирем хатнасур яъне ин мақсади асосии ҳамин чиз иҷро шавад яъне як оилаи нав барпо шавад ҷуфти нав ба зиндагӣ қадам монад лекин он вақте ки инсон муҳоҷир мешавад ду пайраҳа ва интизор аст якум пайравии ки ҳувияти миллӣ зиёд мешавад он чизе ки абдураҳмон инҷо нақл карданд яъне худшиносии миллияш авз мезанад он чизе ки дар ватанаш пинҳон буд шояд дар ҳамин хонааш масалан нишолоҷанг намекунад дар писархӯшӣ лекин муҳоҷират ма ҳатман ҳамин корро ташкил мекунад ки мо ҳамин чиза дорем яъне вақте ки берун аз ватан меравад масалан арзишҳоша дигарҳо ба нишон додан мехоҳад гарчанде ки меҳмонҳо масалан аз тоҷикистон бошанд ҳам ҳатто ақаллан як нафар рус бошад ва мехоҳад ки ҳамин чизи миллия нишон диҳад хуб дуюм кӯча ҳаст дуюм роҳ ҳаст дуюм роҳ ва ҳамон минтақа тамоман мутобиқ шудааст муҳоҷир расму русуми ҳамон ҷоро қабул мекунад хуб мо инҷо наворе ки дидем тӯйҳои тоҷикие дидем лекин тӯйҳои тоҷиконе ки ба усули русӣ гузашта истоданд инаш ҳам кам нест ки масалан ҳамон масалан ҳангом дар охири тӯй масалан ҳам гулдастаи арӯс ҳаво доданаш хуб расму русуми масалан русҳои қабул карданаш ҳатто дидем ки бозиҳо ташкил кардан хуб аз ҳамон туфлии нави арӯс шампански нӯшидан ин чизошам ҳаст яъне тӯи тоҷикон ба усули русӣ шуда истодааст ин чизам эътироф бояд кард лекин масалан ин навор фақат тӯйҳои тоҷикӣ буд алакну вақте ки муҳоҷират мешавад ин ду таъсир мешавад якум одатҳои неки мо масалан ба мардуми ҳамон минтақае ки дар муҳоҷират қарор дорад таъсир мерасонад масалан аллакай оши палав ё ин ки дигар чизҳои мо аллакай таъсир расондааст хуб карнай ба иштиёқмандон на танҳо тоҷикои тӯешон мардуми худи рус ҳам аллакай карнайра ҳамчун сози нафасӣ
қабул карданд, медонанд, мегӯянд дар бораи корона як бор интернетта бинед ки дар бораи коронаи суния он қадар ҳамин 4 соли охир мақолаҳои зиёд пайдо шуд ки нам аз ҳамин сабаби ваяш тӯй аст. Дигар хуб ин харҷаше гирем, хароҷоташ ин чизи манфӣ. харҷи зиёд мекунем. Хуб ба ҳазур тӯй кардан ҳам боз ҳамин хел як андешаам пайдо шудааст ки бо миқдори зиёд яъне худаше намоиш додан, сарваташе нишон додан ин мақсад ки ҳам масалан дар Русия тӯй кардан ҳаст. Аммо охир ба ки нигоҳ мекунем боз ҳамун ду чиз мемонад. Ё он нафарое ки ҳуввияти миллияшон баланд аст, ғурури миллияшон ҳаст, хуб фарҳанги миллии Тоҷикия паҳн мекунанд. ва баръаксаш он нафаре ки масалан аллакай аврупоӣ маоб шудааст, рус маоб шудааст, ин чиза гум мекунад, хуб омехта шуда меравад. Ин якумин рӯз нест. аз даври масалан асри 4 агар даври 4 пеш аз милод эллинизм сар шуда бошад, аз ҳамун давра ин хел ҳолатҳо ҳаст. анъанаҳо агар дар ҳамун фарз кардем дар Тюмень ё ин ки дар масалан дар Перми ё дар Санкт Петербург агар ҳамунҷо ба ҷомеаи тоҷикҳо зиёд шавад, аллакай тӯи умумии тоҷикӣ мешавад. Мегӯяд тӯи помирӣ дигар хел аст, хуб тӯе ки ғармиҳо мекунанд дигар аст. Лекин як шакли умумии тӯи тоҷикӣ дар онҷо пайдо мешавад. тоҷикҳо ба ҳам хеш мешаванд, агар боқарор монанд. ин қонуне ҳаст ки ин қонуни умумии масалан умумии фарҳангӣ ҳастин. Ина мо мехоҳемам, намехоҳемам, хуб хуни ҳамватанӣ ина ҷазб мекунад як дигиш ки инҷа ба агар масалан помирӣ ё дигар бошад, унҷо ҳама тоҷик мешавад. ин як минтақа як воҳае ки тоҷикнишин мешавад, он ҳамунҷо ба анъанаҳои умумии тоҷикӣ пайдо мешавад. ина аз рӯи ваяш ҳамин хел. Лекин дохили ҳамун ба як ду анъанае ки дар ҳамун минтақа ҳаст, Русия ҳаст ё ин ки масалан бош курдӣ ҳаст ё ин ки тоторӣ ҳаст, ин омехта мешавад. ин чизи ин қонунаш ҳамин хел аст. қонуни инкишофи фарҳангӣ ҳамин хел аст. аз ин ҷои гурезам аз ин ҷои гурез диз ин қонунияташ. Лекин якта чиз бояд риоя шавад, ҳамин ҳуввияти миллӣ нишон дода шавад. хуб дар баъзе ҷо ҳамин чиз мефорад, қабул мекунад. Лекин ина воқеияти имрӯзе гуфтан дар кор ки дар баъзе ҷоҳое ки масалан хуб тосарҳо, шовинистҳо ҳастанд ки дигар миллатҳое намехоҳанд, он вақт ба ин биам эҳтиёт шудан дар кор аст. Ки вақте ки муҳоҷир масалан дар назди ҳамун тосарҳо ҳамин тӯе кунад, гар шояд инҳо зарба занад, дигар чӣ шавад, ин ҳама ҷиҳата омӯхтан дар кор аст. Лекин хуб инҷо Салимҷон гуфтанд ки сабабаш яке аз сабабҳояш масалан гурез аз хизмати артиш бошад, ин сабаби дигараш аст ки ин як шояд манфӣ бошад, чизи манфӣ, падиди манфӣ бошад. Тӯи калон карда додан. Тӯи калон карда тему бинад дороӣ мебинад. ҳамун муҳоҷире ки масалан сохтмон кор мекунад, ҳамин коро намекунад. мақсадаш ҳамин ки лекин хай нафаре ки ҳаст даромади калон дорад. ба чӣ мегӯяд ин накун гуфта нашавад. хуб дар Русия қонуни танзим нест. хуб бигзор мегӯяд анъаната иҷро кун. хад мерад барои чӣ масалан сарватманд аст мегирад. ха ин вақт як чизаш ман хурсанд мешавам ки ҳамин санъаткорои даъват мекунанд, карнайнамозҳои даъват мекунанд, мераванд. дар баробари бо баҳони масалан бо баҳони ба тӯй рафтан, бале, бо баҳони ба тӯй рафтан инҳо боз дигар корҳо мекунанд. ҳамаҷо меранд якта барои тоҷикҳо консерт мемонанд ки ҳамватанҳо аз инҳо хурсанд мешаванд. ана ин чизаш барои ман писанд аст ки хай як нафар сарватманд даъват кард, ҳофизе мерад ҳамаҷо мерад тоҷикҳои худам ҳофизе ки мешиносад мебинанд як консерт мекунад, ғайр аз маблағи тӯй камтар охир даромадашам гирифта мебиёд. ин чизаш нақс. фаҳмод, ташаккур, саломат бошед. акнун инҷо дар хуб пеш аз бахши реклама Салимҷон як нуқтаи бисёр аҷоиб гуфтанд ки тӯй тавассути интернет масалан арӯс дар инҷо, домод дар дигар тараф масалан дар Федератсияи Русия ё баръакс ё тамоман нестанд. хуб вақте тӯй баргузор мешавад, ҳатто ҳамин гуна ҳолатҳо ҳам ба мушоҳида расидааст ки тӯи тоҷикон дар Русия, масалан дар Русия гуфта истодаем, хуб очаву бобо ё дигар калонсолони авлод тавассути интернет онҳо онлайн фотиҳа медиҳанд ва инро
خود همون جوانک‌ها چه خیلی قبول میکرده باشند از نگاه شما به فکر شما و آینده به نسل آنها چه خیلی تاثیر میکند. مثلا تا اونجایی که ما میدونیم در عائله‌های سنتی ما دعا فاتحه مثلا گرفتن همون دعای کلان سالان بسیار یک چی نکته خیلی مهم هم هست و بسیار توجه میکنیم به آن همین پهلوی مسئله. خب به اندیشه شما چی خود جوانان چه خیلی قبول میکرده باشند کی فکری خود رو میگوید بیاید با شما صحبت میکنیم. تشکر زیاد. ما در وطن خودمون در تاجیکستان عزیز عادت کردیم که در یک عائله کلان زندگی کنیم و از همون سحر میخیزیم به مکتب میریم به کار میریم پدر مادر یا شخصایی که بیبی بابا هستن دعا میتیم در هر یک معرکه در هر کاری که ما میکنیم دعا میتیم و ما عادت کردیم که هر سحر خیزیم سلام گوییم دیگر عادت ها رو به اجرا رسونیم. لیکن من فکر میکنم که جوانهایی که از امین 5 10 15 سال در دیگر دولت ها عموما زندگی میکنن یا در همون جا به وای رسیدن با آنها یک چیزی ناگوانی باشد به فکر من با آنها یک چون ما از قلب از تحت دل دعا دید میگیم یا فاتحه دید میگیم آنها طلبگار این نباشند شاید زیرا که مفکوری آنها روزمره آنها زندگی آنها در دولت های گوناگونی که آنجایی که زندگی میکنن همون عادت ها هست. همین دعا هم به فکر من از تحت دل قبول هم شاید نکنن یا بعضی نفرشون که از همین هویت ملیشون در همون عائله در مهاجرت باشن از خردسالی همین فرهنگی تاجیکی به وای رسیدگی باشن اینا باز خوبتر و بهتر قبول کنند. به فکر من هر دور لحظه هم شده میتواند آن شخصی که از اینجا میروند من باور امید دارم که همین 39 سالی که نو به دیگر دولت ها مهاجرت کردند باور کنید تا دمی مرگشون در مهاجرت باشند فرهنگی ملی تاجیکی گم نمیشود زیرا آنها از همین در همین جا به وای رسیدن در همین جا زندگی کردن گم نمیشد. آن نفرانی که در دیگر دولت ها به دنیا می آیند شاید همین چیز رو یا قسماً یا پورا گم کنند. خب فهمو اکنون همین روند اگر ادامه یابد امروز ما گفته ایستادیم که خب الکی وضعیت رو دیده ایستادیم و خیلی که هست همین طور قبول هم کرده ایستادیم اکنون همین حالت ادامه یابد چی رو انتظار شده ممکن به اندیشه شما؟ خب گفتیم که با آنلاین فاتحه هم عادت کردیم شاید برای جوانان لازم هم نیست آنها ضرور نمیحسابند شاید بعضی از آنها و هست توی‌های تکراری گفته ایستادیم نوبست از خراجاتش هم در وطن و هم بیرون از وطن توی برگزار کرده ایستادند و باز دیگر عامل ها رو اینجا نامبر کردیم اگر همین روند ادامه یابد آینده چی رو انتظار شدن ممکن به اندیشه شما؟ کی فکر خود را میگوید؟ ممکن جوانان این دعاهای من پیران سالان کم پیران یا پدر و مادر رو گم کنن آینده من 10 سال 15 سال میگذرد و همون وایهای ملی همون روزها بند شده میمونن فکرشون از این دعای هم میبرد چون که دعا اگر دعا کنم میساب زد میگن من چه خیلی که معروف جان گفتن دعا هر سحر مادری من 92 سالی من وقتی که فرزندو به کار میرن دعا میکنن وقتی که من کودکش گرام میبین بغلشون بگرفت دعا میکنن با این دعا ما میسابزیم اکنون من سالها میگذرد و ها از این دعا دور میشوند و ممکن ارزش های ملی همین تاجیکان گم شود گم شده برود. هر یک نفری صاحب تفکر به دعا محتاج است و آنلاین هست و نزدش هست فرق ندارد برای او قدر دارد و همیشه خواستگار دعا هست. جو یک چیزی دیگر هست مردم باز هم همون سری اون گشته میبینیم که مردم دیگر مجبور هست به خاطر که مثلا سالی که من عائله شده بودم پدر عروس در مهاجرت بودم. با اینش چی میگوید؟ مثلا اینجا گپ سری اون نمی رود که مثلا اینجا استاد ذکر کردن بله واقعا هم هست تاجرهایی که تنها خود نشاندهی تنها میخواد که مثلا آنجا ماشین های واهمه رو قطار کند توی رو دبدبه بگذارند بله اما در اکثری حالت چون استاد گفتن کلان راضی هستم نفری که در ساختمان کار میکند و مهاجر هست و معاش میگیرد هیچ گونه نمیخواد که خراجات زیادتی کند و مجبور هست و محتاج دعا هم هست و اگر مجبور نباشد میآید باز هم به تاجیکستان میگذارند هست توی‌هایی که باز میگم در اینجا شده ایستاده است اما پیوندها در مهاجرت هستند این گونه حالت هم شده ایستاده است این و وابسته به کوچیدن ارزش‌ها یا مثلا دیگر رفتن یا بی‌آداب شدن یا نیست این چیزها همش مثلا به اندیشه من برعکس است وقتی که آنجا میروی به قدری ارزش‌های ملی بسیارتر میرسی بیشتر میرسی و بیشتر مثلا پزمان میشوی وطنت رو و غیره و کذا اما آن نفرانی که امروز عائله‌دار شده ایستادند و فرزنددار میشوند و به باغچه روزها و به مکتب روزها میروند فرزندهای آنها اگر آن را هم در عائله نتوانند داشته
шояд ки фарзандҳои онҳо албатта ки бо арзишҳои он ҷо калон бузург шуданаш мумкин аст. Аммо ҷавонҳое ки мо рафтанд имрӯз, ман шояд 99% ҷавонҳое ки имрӯз рафтанд аз рӯи маҷбурӣ он ҷо тӯй мекунанд ё он ҷо буду бош мекунанд, кор мекунанд ғайра ва ҳоказо ва ҳамаи он арзишҳое ки ин ҷо ҳаст эҳтиёҷ доранд ва ҳатто ман шоҳид ҳастам нафароне ки ҳар субҳ ба бибиаш, ба модараш, ба падараш занг зада дуо мегирад, баъд ба кор меравад. Ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст ва хуб қабул мекунанд. Ин ҷо гуфтанд ки масалан шояд қабул мекунанд. Ин гуна гап нест ки масалан дуоя қабул накунад. Ин гуна гап баръакс он ҷо пазмон мешавид дуоро. Он ҷо ҳамин гуна пазмон мешавид ки як нафар масалан бегона бошад ки як кампир бо забони лаҳни тоҷикӣ даст кушода омин гӯяд. Салимҷон, шахсан худи шумо аз падаратон ҳар субҳ дуо мегиред онлайни тавассути телевизор? На ҳар субҳ бояд ки рӯз кӯем. На ҳар субҳ падарам, модарам ҳамашон он ҷо зиндагӣ мекунанд. Ман танҳо бо оилаам дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунем. Мо ҳамеша дар як рӯз ду маротиба гап мезанем, бештар бо модарам албатта, на бо падарам. Албатта рӯзе ки масалан ман бо ягон масалан ман бемор мешавам, модарам аз телефон мегӯянд ки чаро масалан ту куҷоя дард мекунад. Ман дар ҳайрат меомам. Не ҳамаша не куҷоя ту дард мекунад. Албатта чӣ хел намешавад ки пазмон нашавид. Ва хоҳ нохоҳ дуояшро ҳам пазмон мешавид, худашро ҳам ҳамин гуна аст. Дар ин ҷо дар он ҷо муҳим нест. вақте ки фосила мешавад хоҳ нохоҳ ба қадраш зиёдтар мерасӣ, пазмонаш мешавӣ, махсусан рӯзҳои сахт. хуб инҷа як протсесси табиӣ интегратсия ҳаст, яъне ҳамгирошавӣ. вақте ки раванди ҷаҳонишавӣ сар шуд, инҷа интернет баромад, хуб алоқаи видеои масалан видеотелефон скайпу дигар барнома мурад, ҳами ин нишони ҷаҳонишавӣ, яъне глобализатсия. Анакнун вақте ки глобализатсия мешавад, ин интегратсияи фарҳангҳо мешавад. ҳам масалан аз ҷиҳати иқтисодӣ тӯй дар Россия шудан, ин аллакай пештар ку аз Россия гирифтанд. хуб чизои нағзе ки фарҳанги худомова дар кориша гирифтанд. Анакнун ин дуюм раванд, яъне он чизе ки мо дорем худомои нишон додан. Ин чизи нағз аст, ба шарте ки агар ҳамон сидқан бошад, барои намоиш набошад. Лекин масалан вақте ки инҷо як зан мегирад ва меравад, масалан зани дигар мегирад, унҷо тӯй карда медиҳад, ин акнун вобаста ба ҳамон виҷдони ҳамон шахс аст ки масалан оилаша инҷа партофта мерад, дигар оила барпо мекунад, хуб тӯй мекунад, ин дигар чиз аст. ин проблемае ки аллакай ва иҷтимоиёт, не оиладоршавӣ аст. Ва таъсири манфӣ ин таъсири ин дигар чиз аст. вақте ки масалан арзиш мегӯем, вай якум зами, дуюм зами, вай ки тӯй кард, аллакай тӯяш чӣ хел ки мехоҳад. хоҳад масалан бо урфу одати маҳаллӣ русия мекунад, хоҳад масалан анъанаҳои миллии худамро иҷро мекунад. инҷа як чизи сахт гифтан дар кор, дидан дар кор. имрӯз ҷавонҳои мо дар ҳолати ба муҳоҷират рафтан фарҳангаша, ҳувияти миллиша ҳифз карда метавонад ё не? инҷа мушкили ҳамо аст. имрӯз масалан ҳамон ҷавоне ки 16 сола аст, 17 сола аст, мутаассифона мо насли миёнсол, насли калонсол ҳамон ғизое ки ҳамон наврас ё ҷавон бояд фарҳанги миллии худаша дошта бошаду гирифта бошад, мо дода натавонистосем. барои чӣ меравад? хуб як тоҷик меравад, масалан ҳамон аз кавши арӯз шампански нӯшидана қабул мекунад, барои ки аз они худамое намедонад. онҳое ки медонанд ҳамон чизи медонистигашона мебаранд. хуб оддитарин чиз, ин чиза ман бисёр ҳам гуфтагӣ будам, ҳамин тоқие ки мепӯшад мазмуни гулҳоша ки медонад? тоқи мардона, ёе ки хоҳ мардона, хоҳ ҳамон гулдӯзии занона, ёе ки рӯймоле ки дар миён мебандад, ҳамон мавҷаш чӣ маъно дорад, хуб қираҳош чӣ маъно дорад, кадомаша кадом вақт пӯшидан дар кор. баъзе ҳолат ҳамин маросими мотам мебирам, рӯймоли тӯёнаи бастагаштиан мотам ба мо ин чиз имрӯз ҳамин ҷо гум кардосем. бас чӣ гила мекунем ки ман дар Россия як чизи биво гум шавад, аз байн равад. он чизе ки чишмаш ки мебинад, дидааст, ҳамон чизе зинда мекунад, лекин мағз зинда намешавад. як шакл ҳамон ҷо рафта истодааст, арзиши шаклаш, лекин маънош рафта истодагиш нест, чунки маъноша ҳоли аксарияти миёнсолҳо ҳам намедонанд. ё ин ки масалан ҳамон гула мепартояд қафош ба ин навбата гирифтан,
از اون خودم برای شما حاضر همینجا هم جاری نمیکنیم اجرا نمیکنیم اونجا هم رفتن جاری نمیکنیم همون نوبت گرفتن کفش مثلا کفش عروس پوشاندنی یک دوگانه اش بود امروز همین در خودی ما خیلی کم در کم رعایت میشود یا اینکه مثلا همون رومالی سفیدی داماد خب پگاهی توی رفته کشیده گرفتن این همه روز گم شده ایستاده است پس از چی گله میکنیم باز وقتی که ما این چیزا اینجا یاد نمیتیم رسیو رفته توی روسی کنندگان از ما خفه شدن ما در کار نیست اما آنچه که دید همون محیط دید همون اجرا میکنند برای آنکه مثلا وای تاجیک واقعا تاجیک شد اینجا در نوار هم گفتند که تاجیک باشد اما با روحی تاجیکی دادن در کار تعلیماتی فرهنگی تاجیکی دادن در کار است انا همون وقت یک چی میشود ما بسیار چیزهای از دست داده ایستاده متاسفانه سببش بی‌پروایی خود ما هست عادی ترین چیزهای از دست داده ایستادیم آن جایی که فرهنگ خالی میماند جایگاه خالی میماند واکوم میشود فرهنگ بیگانه پر میکند توی بیام همین بسیار اویله ها خوشگل ایستاده است مادامی که سه کودک دارن و مرداشانه رسیو گسیل میکنند الکای وای مرد رفته الکای دیگر عروس انتخاب میکند و وای میگیرد نسبتی فرزند و زن بی‌پروا میشود البته این اونگه استراب میشد ریزه میپیاد که شوهرم پول نفیسون داد انمیخه حادثه ها شدنش شداست الکای این حالت رو پیشگیری کرده میتونیم یا نه؟ اکن کیم پیشگیری کنند؟ یک جماعتند شوراهای زنها کمیتی زنها های کمیتی های محله های یک کمیتی محله کار کند و کمیتی زنهای جماعت کار کند همین پیش گفته می شود می انا علاقه زنها خانه امکشون میگم که شوهر زن گفتگی تو اینجا جا نیست جا میرن زنها جام رو جد میکنند وقتی که سه کودک دارد کودک علاقه تربیه ماند کودک وقتی که نوره شد با پدیده های نامطلوب دست میزنند اینا کیم اوی کدنش در کن فهمو این مشکلات جدی است و سر این مسئله شاید باز در برنامه‌های دیگر ما صحبت میکنیم و این خود یک موضوع کلان علایده هم هست برای محاکمه. خب مرحمت دیگه علاوه داشته باشید میشنویم شما رو سلیم جان. خب خوشبختانه امروز همین گفتن ممکن است که همین چیز کمتر شده است نسبت به سالهای قبلی نسبت به اون سالهایی که من مهاجر بودم به خاطر چی به خاطر اونه که قبلا بیشتری موارد مردها میرفتن خواه و نخواه طلبات فیزیکی از دیگر چیز هست در اکثر حالات خواه و نخواه یا رسما میگرفتن یا غیر رسمی میگرفتن یا غیر رسمی میگشتن بیمار میشدن میومدن خلاص میکردن این کارو حتی امروز که بیشتر اویلا رفته ایستادند و همسرهایشان رو گرفته رفته ایستادند حتی اولاد رفته ایستاده است حتی دیه ها رفته ایستاده است بدبختانه یا که خوشبختانه من نمیدونم این چیز نسبتا کم شده ایستاده است اما اینجا باز یک چیزی دیگر هست و نو سوال کرده اگر لازم باشد میمونیم نباشد قیچی میکنیم وابسته به گفتم ممکن است که جهت منفی همین توی ها جهت منفی همین کوچ بستن ها من در بالا گفتم که امروز جوان ها شاید اون ارزش رو نگاه دارن اما خدا میداند که کودکای آنها این ارزش رو نگاه می‌دارند یا نه و ما نو قبل از ثبت با چون در دایره روزنامه‌نگاران خدا ما هستیم با نواربرداران نیست مصلحتی پیشکی و دیگر داشتیم یک دیگر چیز رو میگم امیدوارم که این تبلیغ رکلام نشود حتی نفرانی بودند که تمام مهمان‌ها رو در تاشکند برده توی دبدبانو رو گذرانیده داماد و عروس به روسیه یا در امریکا رفته ایستاده است باقی مانده مهمان‌ها به تاجیکستان برای اینکه از خدمت حربی گریزد یا اینکه توی دبدباندار کنند با این چی میگید انا این رو خودنمایش دهی چیزی بیهوده گفتن ممکن است که تو مهمان‌ها رو میبری به تاشکند برای آنکه از خدمت حربی گریزی یا نمیدونم با چیزی دیگر توی میکنی و باز این رو من قبول کردن نمیتوانم من این هست جهت‌های منفی این هست شاید انمون پول مستی هست دیگر چیز هست مرحمت عبدالرحمن شما باز برگشتنی هستید من با دعوتی دوستان به شهر ایرکوتسک در خانه مدنیت کار فعالیت برده ایستادم حالا من فقط به گفتم ممکن برای استراحت اومدیم برای موسمی نوی توی برگزار کردن توی باز یکون فرمایش گرفتید به قول زکاز دارید ما فقط در اونجا در کارخانه دولتی امروز کار میکنید اگر که باشند من در اونجا گفتم ممکن است که علاقه همچون کارگردان کار فعالیت برده ایستادم چون گفتم
бошад меравем барои чӣ не маблағи изофагӣ халал намерасонад на фақат дар инҷо маблағи изофагӣ медонед дар он ҷо гуфтам мумкин аст ки ман ройгон ба ду ҳамун нишасти анаму тоҷикон рафтам барои он ки ёд мекунем барои он ки нишастан ҳам ту холисона хизмат кардед ҳам ту холисона шиштим омдем бо гуфтам мумкин аст ки диаспора мегӯянд тамоми истаравшаниҳо буданд лекин чун устод гуфтанд ваҳо барои ман истаравшанӣ набуданд барои ман ваҳо тоҷикони худӣ буданд ҳама тоҷикистони аллакай дар он ҷо шумо ёд мекунед ки бо забони тоҷикӣ бо як ёру дӯсти худ шиштанро ёд мекунед аллакай чӣ гӯям боз ҳамин ҳофизонро он нафароне ки масалан дар муҳоҷират ҳастанд аз ватан даъват мекунанд ё мисли шумо ранги шумо он нафароне ки худ дар муҳоҷират ҳастанд аз ҳисоби онҳо интихоб мекунанд рости ман намедонам рости гап ҳар ду ҳолат ман дар он ҷо ки кор фаъолият мебарам ман ба дигар шаҳрҳо нарафтам фақат ки дар он ҷо мо зиндагӣ мекунем ҳамон ҷо ки шуд ман рафтам пас барои он ки ҳамин урфу одатҳои мо анъанаҳои мо ҳамин арзишҳои миллӣ нигоҳ дошта шавад бигзор ин равандро мо боз дошта наметавонем ба ҳар ҳол барои он ки нигоҳ дорем ҳамун анъанаҳои аҷдодони худро вобаста ба ҳамин тӯю маъракаҳо маросимҳои бахусус хуб чӣ пешниҳод доред чун устод гуфтанд ин ҳамаш вобаста аз оне ки дар инсон чӣ қадар ватандӯстӣ ҳаст пеш аз сабти ҳамин барнома бо як нафар мо дар калон ҳамсӯҳбат будам ки фарзандашон набераҳо дар федератсияи русия буданд ва тӯи хонадоршавии набераашон дар федератсияи русия шуда гузашт аллакай вай фарзанддор шудааст лекин ҳанӯз ҳам ҳасрату армон дар дили мо дар калон ҳаст ва он кас инқадар хоҳиш карданд ки на дар русия балки дар тоҷикистон тӯйро баргузор кунанд аммо фарзанду наберашон қабул накарданд бинобар ҳамин ҳанӯз ҳам он кас афсӯс мехӯранд ва ба хотири он ки ана ҳамин гуна афсӯс набошад дар дил армону ҳасрат намонад дар дили мо дар калонҳо ҳатто падару модар низ аксарият хуб ҳастанд мутаассифона ҷавононе ки ғайри хоҳиши падару модар масалан дар русия оила барпо карда истодаанд хоҳ тӯй медиҳанд ё не ин масъалаи дигар аст лекин мувофиқи хоҳиши худ завқи худ онҳо оила барпо карда истодаанд мутаассифона барои он ки ҳамин гуна афсӯсхӯриҳо набошад пагоҳ масалан мо ба мо насли оянда санги маломат назанад чӣ бояд кард чӣ кор карда метавонем марҳамат ман як пешниҳод дорам аммо камтар аз мавзӯъ берун аст аммо натиҷааш вобаста ба мавзӯъ аст албатта ин андешаи шахсии ман ҳаст шояд маро нафаре маҳкум карда мекунад баъди андешаҳои ман шояд ягон мақом буд чун гуфтем омили асосиаш боз ҳам андешаи ман ки агар хизмати ҳарбӣ бошад пас ҳамон маслан ҳадди ақал ҳамон хизмати алтернативиро ки имрӯз на ҳама гирифта метавонад шояд имконияташро васеътар мекунанд ки дигарҳо гиранд шояд муҳлати хизматро 1 сол мекунад ё боз ҳам ҳамон алтернатив мекунад ки нафаре ки масалан маблағ дорад бигзор пардохт кунад ва нафаре ки 1 сол хизмат мекунад маош гирад бигзор ҳамон масалан ман маблағ дорам пардохт мекунам устод рафта хизмат мекунанд маош мегиранд он пардохте ки ман кардам хоҳ нохоҳ хоҳишмандои хизматмекардагӣ ҳам хеле зиёд шуда мераванд нафаре ки бекор хоҳишмандое ки пардохт мекардагӣ ҳам хеле зиёд шуданд ва хоҳу нохоҳ омада масалан инҷо тӯй мегузаронанд ва албатта боз ҳам дар интиҳо пешниҳод ҳамин аст ҳар нафар мехоҳад ки дар ватанаш бошад тӯй ҳам дар инҷо бошад дигар ин чизҳоро ҳар нафар мехоҳад имкони аст хуб пеш аз пешниҳоди шуморо шунидан шумо ҳунарманд ҳастед нафаре ки масалан шояд ба русия рафтанист ё тӯи дар он ҷо баргузор кард ягон чизҳои миллиро аз шумо харидорӣ мекунад албатта бо дастгирии пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат мо ҳунарҳои моро аз дигар ки эҳё кардан айни ҳол ба мо аз тарафи вилоят аз мағозае ки додан масалан маблағша намегиранд дар наздикии зери замини шарқ ҷойгир аст дар давоми 3 моҳ мо онҷо истифода бурда бошем бисёртар муҳоҷирони меҳнат ҳунарҳои миллии моро барои тӯи анъанаҳо харидорӣ карда рафтанд масалан чиҳоро мехаранд ҷомачаҳое ки дар инҷо масалан барои писартӯйҳо ҳаст ҳамонҳо келин салом мегӯем намудҳои анамонҳо кавшҳое ки аз атласу адрас ҳамонҳо маҳсулотҳои ҳунарҳои миллии мо тайёр шудааст бисёртар ҳамонҳо сӯзаниҳо масалан чизҳои миллии моро бисёртар ҳамонҳо харидорӣ ва шумо ба чӣ хулоса меояд ин аз чӣ шаодат медиҳад ман бисёр вай шудам ки як анъанаҳои мо аз мо байн нарафт инҷо як чизе гуфтан дар кор ки агар комилан таҳлил кунем дар 100 соли охир тӯйҳои тоҷикӣ якчанд маротиба ба таври кардиналӣ яъне ба таври бузург муҳташам тағйир ёфт хуб якум
то давраи инқилоб ҳамон тӯи анъанавие ки буду масалан занҳо дар хонаи дарун мардҳо дар хонаи берун буданд хуб ҳавлӣ сохти ҳавлӣ дигар шуд баъд аз инқилоби октябр тӯи сурх баромад тӯи сурх ҳам як муддат амалӣ шуд то солҳои сиюм баъд аз солҳои сиюм тӯи дигар баромад тӯи камсамолӣ хуб дар баробари тӯи камсамолӣ тӯи кӯрпачи тӯӣ мегуфтанд ҳамин тахт мезаданду кат мезаданд ҳардуш баробар ҷорӣ буд хуб дар даври истиқлолият як тӯи як намуд ҳамин тӯе ки масалан аллакай як тӯи камсамолӣ ба дараҷааш расида аллакай таҳлил шуд тағйир шуд хуб таҳаввулот дучор шуда омад хуб имрӯз ин ҳар якта ҳамин тӯйҳо вобаста ба шароити замон вобаста ба вазъи иҷтимоӣ тағйир ёфт хуб имрӯз дар Россия тӯй шудан ё ин ки масалан хуб тӯи бедомод ё тӯи беарӯз тӯи онлайнӣ ин зарурати рӯз аст хуб як замоне мешавад ки муҳоҷират тамом мешавад ин масъалаҳоям аз байн меравад лекин дар баробари ҳамин манфиаш ҳам ҳаст мусбиаш ҳам ҳаст хуб аллакай дар Россия хуб ёрёрӣ ки дар Россия худаш эҷод шудааст пайдо шудааст яъне як мисра масалан ҳамин честучкаҳои русиё пайравӣ кардан як мисра шери шикри тоҷикию русӣ дар расфи арӯси домод пайдо шудааст ин чизи зинда аст чизи зинда вобаста ба муҳиташ вобаста ба ҷояш ин инкишоф меёбад яъне аз ин раванде ки имрӯз аз ин ҷараён мо набояд инқадар аз ин масалан як хавотири зиёд кашидан мумкин сахт масалан яш нест яъне дар ташвиши сахт будан мумкин нест лекин якта чизаша ҳифз кардан ҳувияти миллӣ бояд бошад хоҳед нахоҳед масалан ҳамкораш рус аст вай руса даъват мекунад вай айнан ҳамин хел тӯйҳои байналхалқӣ хуб раҳим ҷалил дар маъвои дил навиштагӣ ки масалан дар хуҷанд ҳамин тӯйҳои байналхалқӣ мешуд ки масалан ба ҷои ёр сурудҳои украинӣ мехонданду хуб сурудҳои озарбойҷонӣ мехонданду ин чиза қабул кардан дар кор ин чиза аз ин масалан як чӣ гӯям як даҳшат сохтан дар кор нест ин воқеияти рӯз аст лекин барои он ки ҳувият гум нашавад насли навраса аллакай дар рӯҳии миллии худамо тарбия кардан ки ба ин ҳама масалан ҷавобгар аст на танҳо ман ё ки на танҳо шумо ё на танҳо он нафаре ки инҷо нишастанд ҳар як кас вобаста аст яъне комаша бардоштан дар коран комаша ҳар як кӯдака бо фарҳанги миллӣ бардоштан дар кор аст ки хунаш ба ҷое шавад ҳамин ҷо ҳамун корро намекунад лекин берун аз ватан мерад ҳамун чиза иҷро мекунад ташаккури зиёд ташаккур албатта ва инҷо боз як мавзӯи дигар аст ки фикр мекунам шояд дафъаи оянда мо онро муҳокима мекунем дар бораи тӯи фосилавӣ ё ҳатто тӯе ки масалан чи беарӯс ё бедомод ё масалан дуое ки онлайн дуо шуда истодааст гап задем инҷо гап дар бораи онлайн хостгорӣ ё хостгорӣ тавассути интернет меравад ки албатта мо дар ин бора дар барномаи ояндаи печтоби замон суҳбат хоҳем кард алҳол бошад мо мехоҳем ё не раванди муҳоҷират макон замон вазъ ва шароит ҳолат имконият ҷараёни худро тағйир дода истодааст вобаста ба ин арзишҳо низ бетағйир боқӣ монданаш ғайри имкон аст аммо дар ҳама ҳолат аслу насл урфу одат анъанаву фарҳангу маданияти волои тоҷикона ҳамроҳи ҳар як нафар бошад инҷо барои калимаи афсӯс фикр мекунам ки ягон ҷое ҳам намемонад боқӣ меҳмонони азиз барои иштирокатон дар ин барнома сипос то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед хайр